FM megahertz zale pakhat point pali All India Radio Chorachanpur Zing Karsan Sin Tharpung na nei ti apong tu Elizabeth Kanchin Thlang Pui Quarantine Center Azu Petumman Quarantine Center pahi containment zone asi containment zone laksuk malaria case mobile sa tu hin chanchin kim changlemin Pawan Yadav IAS District Magistrate Chairman DDMA Chorachanpur Zone Zani Khan Laizom Friendship School Sing Atle NKT Junior High School Building Konpui to containment zone in Apong Hing School Building Pahisunga Delhi in Thoka Hongkir Mi Som Pahia in Thok Coronavirus Muthar Anilayin The Manipur Epidemic Diseases COVID-19 Regulation 2020 Thangsana Containment Asi Ani Hi hun sung hin building pahi hai hi kharbin khat ni ngati hi thu page zom no hai chunga India Penal Code noya section za somrit parit noya hemna pe thei ania arogya setu FP mobile phone download le hangseng dingin mipui hai an khit tir zani zanting khan Harmon English School Quarantine Center Bungwala in Math High Kuma Pasal Pathumin Zupe Kantuma Duty High in Thil Umdan and Khitin Mi Pathum High and Mana Twin Donna and Nezawin Doctor Le Police High in Khitir Ania Hizo Hin Mi Pathum High Youth Hostel Quarantine Center Dingin Purmang Anni Hi Mi Pathum High in Pongdan Chun Anha Komin Quarantine Center Sunga Chen Khathai Ko Mazu and Lopek Ta Ani Sinte Relief and Rehabilitation Committee Zone Sinte in Simzenga Khoten Khat STC Murte Unit STC Daizang Unita Dingin Bofai Bet Nga Veve and Peka Chun Pi Min Jang Khoa Sungko Pathumle Pi Jang Khoa Sungko Pakhathai Koma Thangpuina and Pek Bok Ani Team Sai Ko Ti Hingput Volunteer Haijun Community Quarantine Center Pasarile KIC Complex Tribonga KSO Office Haya Disinfectant Namdoi Kapna Anne Gandhi Memorial High School Molnom Nelit District Headquarters Tribong Happy Heart School Molnom St. Mary's High School Legacy Faith Academy Bethel Silmat Christian Higher Secondary School Leze and Vituinom High Anne COVID-19 Donadinga KSO Office KSO Chorachanpur Volunteer High Sinto Nadinga Anlo Manglain Team Psychot Chun KSO Office Le Akol Velahin Disinfectant Damdoi Hi Ankap Savi Ani Pawan Yadav IAS District Magistrate Chairman DDMA Chorachanpur Zone SSPP Residential School Ngathalle Circuit House Bizanga Containment Zone Sia Umchu Laksuk Anita Hing Hun Pahi Quarantine Center High Containment Zone Hun Sungin Contact Tracing Le Apoi Mo High Suksel Ani Hi mun haya hin coronavirus nanna invoy an tanole hin containment zone laksuk ani thu DC hin apong ani sin khom district sunga khapa hai chu thengdang lam a no kholai suk hai chun face mask le social distance zom ngei ding thu DC hin atar lang bok chun CEO ADCC Kuma SSPP Residential School le Circuit House Building sung chu sodium hypochlorite Mga sukthing dingin an khitir bokani tulai hin Chorachanpur district sunga Pearson Mun PHSC noya gangpi mual khoa malaria PV case pakhat hu thar ani chun tulai sing at subdivision le henglep subdivision sunga khom malaria PS le PV musuk an lo ni ta bok tu hin medical department a doctor in mi pui fit ding tool ashil hai lo ngai ti Fura hungin chana furu tui tlak ahung chana tui hok hai ahung chana rama hai thokang ahung tama in collecting na hai thokang hai hung tamin in sung hai chen thokang abita hung chan hun ania pulein thokang isele in zoma natna chi tak hai mi puin a fit apoi mo a hing natna hai a fita in veng hi Tilpoi mo tak ani furin ahung pursu le in zamin thokang hain natna chi tak anhung purtana chung hai laya achi zul hai apakhatna dengue apanhina Japanese encephalitis JEAT
จุนอปทุมนะจุน malaria dengue nat na hi breakbone fever ti khomin kowin uma hi thokang chikhat Aedes mosquitoes Aedes aegypti isiain thoka inchan ania hing anga na hi thokang in avas dog athisen of a dog chun chu thokang vek chun mi him dang avasen ok chun hi nat na hi in kai song ani hi to thokang fik thur hin mi him ase hin niret ain thoka ni som pali sung hi nat na hi ahungin lang suklak ani ingtiram anat na hi mi hi mahin an lang suka ate chun khosik ahungin chana an nole zanting khosik merdam hung umin taksan dat na hai hung nein muscle pain chun rule chang hai na an hung tia achang lem chu chang harsa khom an ti hilani chun achi nok zul na chu thisen sukput thisen suk theinam hun haya thisen pu chu hemorrhagic dengue fever ti hi ani apan hi nok na chun Japanese encephalitis JEAT khosik pui ti angkhoma e ko hil thil nat na ti takel hi ani hi khom hi thokang sikhat Culicine mosquitoes isain thoka inchanana ama chun hi nat na hi rannunga abekin vokle vate haya cho mu in a uma ana chu tu ting hin chu mi hi ma khom hi nat na hi an khai song antani chu ji chu vokle vate hain hi rikhi anpura chung ran hai chu thokang in avase chun chu thokang ahik pai tu chun mi him ahung senok phalle hi nat na JEAT hi ahung in chan ani hi rik phur thokang in mi him ase ain thok ninga ain thoka ni som panga chung hi nat na hi taksa ahung in lang chana ing tinam an langai ti chun khosik in sang em dam luna ti em dam chun thluk ting ngai tu na hung suk boyin ke ti hai hung chana chun an ngai tu na hai khom din taka lovin taksa in thin na hai dam hung nein an hung ani nat na ti takani asana chu thluk afanga thina in sun ol tak nat na ni lein chun adot no ka chu malaria AET hi ani malaria nat na hi chinhin a no ka apakhat na chu plasmodium vivaxin a ise malaria le plasmodium falciparum in a ise malaria AET ni hing hai pan hi ahin falciparum in a ise hi ti zula asan chu thluk atoka kal hai tokin ol sam takin ti na thei ani hing nat na ti tak pathum AET hai antran na chu thokang isiain thok ani chulein ein veng de theidan sun chu thokang isiain thoka in veng hi ani chun chung lai chun JE nat na ru khi chu adam doi in veng na ding dam doi mu suk ani ta chu naw te thun lai kum thum no ya in kap ding ani chulein now nei hai chun mani now hai kum thum noi ting chu hi JE vaccination hi thong ngei ding ani Santin Thari All India Radio Chorpanpura in Thokani Limta Pathin Nizan Darsari Leminit Family Pangavel Khan Silmat Christian Higher Secondary School Institutional Quarantine Center Thenkhat Koma Zule Damdoi Pektum Pasal Pahni Hai to Silmat Task Force Hain Suizuin Anman Anni Hailaya Pasal Pakhatsu Man Nilovin Atlan Hang Hing mi pathum ha hin Janaya in Thoka Hong Silmat Christian Higher Secondary School Quarantine Center Pasal Pakhat Kuma Anpektum Ani Silmat Task Force le Chortanpur Police le Medical Department Hai en Kaina le Thang rule na in mi pahi Zule Damdoi Petum Hai hi Quarantine Center a Silhut ve Anni Manipur a contract basis a thokding higher secondary lecturer ding mi zarukle pahi lak thar hai thokna munding asok ta anni hain COVID-19 lockdown bo huna higher secondary school haya anzom sending to L Nanda Kumar Joint Secretary Education Department Government of Manipur chun thusuk asim Limta Pathini Khan Tang Nuam Pangzol Kanan le Vi Khonoma in Thok Defense Committee Hai Thang Khomin Tang Nuam Khosak Ting Mun le Akol Vela Joint Operation Tho Anya Hi Huna Hin Dan Moilo Tak Taka Khosa No Mele Pasal I Manizat Anman Joint Operation Huna Mana Hai Hi
thu thataka shilna an nei zowin in thla suk an ni hi nga nu mai pasal moi lo taka nok talo dingin mana hai hi defense committee thang hai chun in team kamna an nei tir ani joint operation tho ani sung hin zudon na mun tam tak an hu a chun nu hak thang wal then khatin dan moi lo takin sing nun an mang ti ri suk ani bok chun marting peya nu hak le thang walin party thona in hi mun lai hi an mang phal ani tano a zule sale nu mai pasal thila nom chen na muna va mang man an nok ani chun tu khomin in khom shil theino ni hai tin joint defense committee chun thu suk asim all Manipur football association na in thoka thu suk in afil danin jun ni ko in thoka ni som thumin karjing dar soma in thok thong dar khatin kar sungin inter district transfer loan nei ani ding ana club an knowledge transfer a din player in transfer fee le loan fee angin sum cheng sang hi sanga apek ngayata hi huna fe khom ha hin marks mang ding le social distancing zone seng dinga in sheet tir anni Toratanpur le Phirzol district a block som pang a hai kuma DRDA chun Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme le in zomin complaint box pakhat sing pek anni block tin hai hin anni office senga mi pui mang thai dingin an si hi box fe thlen hin MDNREDS le in zom lung oi no na nei hai chun zikin complaint tho thian ti chun DC office DRDA building a khom complaint box pakhat si ani bok Manipur chun zani chen khan coronavirus positive case zan hi somri pahi an thing ta a adam sung mi som nga parit an ni ta a active case zan hi som hi pali an aniti in thudong na chun ashil COVID-19 natna in leng lai Manipura malaria an leng ne ka Chorachanpur district ka chawni loin None district ka khom malaria ana mi pahi an thita a midang pathum PF ana an thu district malaria officer None district chun ashil state malaria officer Dr. Thangpa Serto chun voisun hin state team hai chun None district ka enfel dingin imzinan titin ashil bok ani Nagaland state chun quarantine center a coronavirus sample test hodinga la ka highlight result asuk ma intinga infetir mi pahi hai chu ina an hnungin result asuka positive anni ti fit suk ani hi chung thu ahin Nagaland chief minister Luile sel kaltu pol thui tu TR Ziliang chung sarkarin asuk sol ani tin asila midang tam tak ta dingin tri a tak ani thu ashil bok thu sukin ashil danin joint action committee on COVID-19 parent district chun sarkar anin tuma mi pahni inting in loidinga tir suk na chungchanga standard operating procedure SOP bosit na insang tak ani lein hitaka mo phultu officer hai chunga disciplinary action ladingin angen bok ani khang hai po khawai tu ka chanchin thar ei hungpong thai hai chu ani